itag wenno patay. Tinapalabas, itimay sa Arabii, agsarsarita dato ni kan Rosana, may papan kadagiti singin nga nakda. Saan analapdan ni Rosana tinagluwa, ket immarakop ken ni Tony. Iti panangarakop ni Rosana ken kuana, inarakop namat daytoy, agingga anagin nagagda. Saan amay libak ni Tony tiriknana, ani Rosana paylaeng ti ay-ayatan na. Kabigatan na, nagpakada ni Rosana arumwar. Kayat ni Tony akuyugan daytoy, ngem nagkedked. Simmarungkar kada Doray, ket nagsiddaaw ni Doray itinaamuan na. Itagagayem, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Uwan Doray, nagsabat ti dalan di agama. Diyak pa'y nakita ni Roldan. Ti may sasingin. Gaputa saan mo tin ang nagaw-awid. Tasapsapulan na ti kabsat na. Ano pa'y kasta? Naragsakak? Gaputa makitak tumatla ida. Roldan? Wen, Roldan kan Michael tinagan dagiti singin. Ha? Anya? Roldan? Michael? Wan, Doray. Adda ka din ang nangag mo akas taanagan? Tamas daaw kalaunay anakangag? Ti agnagan iti Michael. Isu day jay tay damo agayim ni Fatima ang nagpukaw latan. Ha? Kat ni Roldan, isu ti gayim na ita. Jay agnanaad ijay balay-dalay lang. Isu ka di, ti bagbagam nga anak mo. Wen, iso Doray. Anak ko ni Roldan, apagayam ni Fatima. Ha? Nukasta! Nukasta! Nasarakam idan! Nasarakam idan! Wen, Aguri ka. Kasanuan am-among ida. sige. Dumngag ka, ta isalaysay ko kan ka ti amin. Kastagayam. Nagasat pa'y laang ni Roldan. Gaputa adda ni Layla ang ipatig kan kwa na. Isulaunay ti masagnahan ka ni Roldan. Ay, sabali pa'y kit di ti atap ko iti kadakwada. Kunak no agayan ayat da. Tagayam. Agkabsat da. Doray, Rosana, kaya't asawan da ita? Agkakabsat da amin? Wan, ni Fatima, ni Roldan kan Michael. Uray ni Layla kabsat da matang. Podno dayta, imbilang kon nga anak ni Layla, gaputa na singpat. Oh, ti parikot ita. Di tay ammo ti ayan ni Michael. Ay, ammong ka di? Idi adda pa'y lang ni Michael. Naragsak ni Fatima. Kanayon na pa'y nga igatangan iti kawas. Makan kan sapatos. Ha? Uwan Rosana. Kaslada nga rod agayan ayat idi. Iso akanayon kumot abanbantayan ida. Nukas tangag sarsarita da ije parke. Urayag no agin nagagda. Katsaan mat. Tagayam. Ayat ti maysa akabsat ti marikrik nada iti tunggal maysa. Doray, Nasaan ang makita ni Fatima ni Michael? Agmismisutan. kasta ka di? Ay, nagsabat ti dalan dagiti agkakapsat. Ngam di da na amuan adagos nga agkakapsat dagayam. Doray, saan mo kumapay nga ibagbaga dahito'y ka ni Fatima? Narigatan. Ha? Diyak ko naan nga awan ti panagtalag ko ka ni Fatima. Ngam nasaysayaat no saan na pa'y amaamuan ti kinapudno. Wan. Maawat akon. Sige, ilimod ko day takan ko na.
Agtalag ka kanya. Talagang agtalakakan ka, Doray. Katagyamanak. Jak mabaybayadan ti utang ko anaimbag anakam kan ka. Anya? Noawan ka. Jak laam mo no anya tinapasamak kada kami ka ni Fatima. Kat nalabit. Natayak mo't itan. Gapo iti kinaulpit ni Solomon. Noawan ka anang italkak ka ni Fatima. Jak pala siguro pimanaw dito'y mansyon. Rosana, Agyaman ak unay kan ka, Doray. gapo ta makitak mo't at talaga akasapulam titulong ko. Kan talaga adyak baybayan ni Fatima. Amom day ta. Day ta tidakkel apagyamyamanak kan ka. Kat, kasano nga rudan? Ayan itan ni Roldan. Taapay adi mo pa'y nakita. Saanin asimang sangpat? Sa dino nga tan ti ayan na. Sapsapulan namat ni Michael. Kat ni Michael, nabayag apim manaw. Ngam aging gayta. Awan ti damag mi may papankan ko na. Wan nga rod. Ngam sapay ko ma, tawan ti dakas anapasamak kadagitang kapsa. At to'y tigatas mo, agriin ka ditan, Fatima. Good morning, Fatima. Ophelia! Kumusta kan? Oo, aginayat ka laang abumangon. Ophelia! Kailiw kan! Inarakop na kon. Kailiw ka nga, Rod. Adda kagayam. Siguro, simangpot ka man ni Rabi eh. Wan, Basta umay ka. Rabi eh. Kan apay ngay adi ka imay dito sa led ko, di Rabi eh. si Mary Pac. Kat nakita ka nakaturog ka, iso adi kan riniing. Apay ngay. Rining nakkumaa. Jak kayat amasinga ka. Anya ti kayat mong armosar tagluto ak. Kwa? Sige. Siya kon ti makam mong agluto. Agpaiso? Wan. Sige. Ingkan agmulumog, ta uminom ka iti gatas. O sige. Daytoy, naluto kon ti sopas, Doray. Sige bareng magustuhan na day talinuto. Ngamin, di na kaya tiluto. Nagaduari reklamo na. No daduma, kunana anapgan. Uno saan, nagtamnay. Ay, yak matumpungan ti kayat na. Amok ang magustuhan na to'y sopas. Kan adamot ng tinapay. Mabalinday tan. Wan, kasta talaga ti armusar na. Saan amang mangan itiin na po no iti agsapa? Ay na, nagbanglon. May kan. Agtugaw ka, tagar musar tayon. At iti sopas mo, Fatima. Itay pa ngayon sa ganak dayta. Siyak tinagluto. Kayat ko. Naimas. Talaga? Day tagayam luto ni Ophelia ti kayat mo Naimas talaga. Kayat ko. Kasti ti kayat ko, Doray. Sana kasi ti sopas mo. Ay, wunan. Bayam ta ipasurokin ni Ophelia no kasano ti timpla na. O sige agar mo sarta yun. Fatima, agpakada akon, ha? Umayak tumanan. Anya matan. Nagbiit ka matan. Awan pa'y ganas. Ha? Apay akasta kayo. Dagiti napatag kanya. Pampanawan dak. Ni mama, pinanawan na kon. Katpulos adinak pa'y sinarungkaran. Fatima. Ni Michael. Ni Roldan. Awandan. Saan da kapag ano?
na nagpagpakita kanyak. Kat ni Roldan, nilatan Michael ti pampanunutan na. Kat sika, no Michael, apagbiit ka laang. Anya, matan. Wow, Fatima. Anya, matan. Umay ka, arakupan ka man. Fatima. Ophelia. Boston, di ka nagsangit. Di ka danag. Umayak tumanan. Kaano? Basta umayak tumanan. Ikarik day ta. Huston, Juan. Di ka nagsangit. Huston, Fatima. Gusto? Di man mat ni Fatima. Nagmaditiriknak, Doray. Isuday tano daddo matijak pangayatan nga agpakita ken kuana. Gaputa kas lam madudog ti pusok. Masyana ken kuana. Rosana, Kasla kayat kon nga ibaga ti kinapudno. anya, ay sana. Di mo aramidin dito. Wan, jak aramidan day ta, Doray. Gaputa amok matiri sultana no bilang. Dayta ti panunutang. Oh. Adtoy, Ophelia. Alaam na ito'y ginatgatang ko aparakan ka. Ginatgatang na dayta, idi nagbakasyon kami ijay syudad ti Salang. Kasta ka di? Di mo ibalbal lang Saan ko nga ibalang Nagapukan ka dagitoy. Katrigalong kanya. Iso at tagipat kak dagitoy, Fatima. Agyaman ha? Ngam ni Agsublikan tumanan, Juan. Wan, agsubli akto. Ikarik day ta. Iti pa nagsubli? At danto regalok kan ka. Saan nanaskan? Tinapatag. Umay kan tumanan. Day talaang. Fatima. Saan mat nga importante kanyak ti regalo? Tinaskan, kat makita ka. Wan, ikarik day ta. Ala, saan ka nga rodan nga agmisuot akasta? Sige, lumaad ka no kasta. Ha? May mayat no nakaisem kalata. Iti kasta, agtalinaad ti kinapintas mo. Wan nga rod sapay karuprupa na ni Mama. Wan, karuprupam ni Mamam. Apay nga rin nga katawa ka akasta. Maray awak lang amin ka, Fatima. O sige, agpakada ak nga rodan. Oray din akon itulod, Doray. Ha? Inton maminsan laangan nga itulod nak. Ha? O sige, indakon. Itulod ka iti gate, Ophelia. Agyaman na. Aday ta. Naisuot kundi pang limlimok akawas. Kaslaak bakit iti kastoy asuot ko. Nang runa, taad dadalungdong ko. Saan nakabasta mailasin ni Solomon? No bilang tamasabat ko. Rumara kundi ti naglingadak akaronronwan. Magmag na aklatan. Agingga nga adda makitak apagluganak nga agpasentro. Narigrigat no itulodnak ni Doray. Taamangan no masabat ni Solomon. Oh, itay ka pa'y dito'y paraangan, Fatima. Nakamisuot ka matlata dito'y. Masursuronak nga rod. Anya ti pakasuro nam aya. Ni Ophelia. Ay, Apay asan na kamawatan. Ipagarupyo ka di adadailan ti ulok. Gaputa kastuyak, Doray? ha? Saan, Fatima? Saan akasta ti panunot mikin ni Ophelia? Amom, Fatima, maawatan mi tiriknam. Kat nung pa'y man mano amakitam ni Ophelia,
Nagtapat-patgan na kamot. Ha? Wan, napatagkan kan ko na. Isungarod anuad na oras na. Kat umay nakasarungkaran. Doray? Isu asaan ko man nga agsakit tinakam mo. Doray? Ningat ang mamak, Ha? malaglagip nak nga ta? Ha? Sa bagay, di nak malaglagip dayjay. Tanalabit, naragsak itan itidan na ti sabali a pamilyana. Ha? Kwa, Fatima. Fatima, Doray! di mo mailibak, Fatima. Maawatak tirik nam. Kailimon ni mamam. Doray! Fatima, sungbatam day ti saludsud ko nga. Nubilang tagpakita kan ka ni mamam. Saan mo nga ta, akagura? Ibagangatan ni Doray ti kinapudno kini Fatima, ani Ofelia, ket iso ni Rosana nga inana. Gagayem, di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, simmarongkar ni Rosana kada Doray ken Fatima. Naragsak manen ni Fatima ang nakakita kan kuana. Impakaamumat ni Rosana ang nasarakan nan ti maysa nga anak na asingin nga iso ni Roldan. Ket agnanaed pay daytoyen iti sidong ti amana ani Tony. Naragsak ti panaglalanganda ngam nagliday manen ni Fatima idi agpakadan ni Rosana. Nagsangsangit daytoy. Masyan met ni Rosana ken kuana. Ket kaslakayat nan nga ipudno nga iso ti inana. Ngam nakapagteppal pay lang daytoy. Nakapanawan ni Rosana iti mansyon. Ngam aglidliday lata ni Fatima. Ket nalagip na ti inana. Dinamag ni Doray. No saan na nga taakagura ti inana. No bilang tamakita na. Itagagayem. Adtuyin tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag, wenno patay! Fatima, sungbatam ti saludsud ko. Nubilang tagpakita kan ka ni mamam. Saan mo nga tan akagura? Amo, Fatima. Kailiw mo ti inam. Saan ka di? Wen! Ngam kagurgunak! Gaputa mas importante kan ko na ti sabali a pamilyana! Fatima, Di nakman lamalagip! malaglagip na ka. Imposible matasan. Apay nga rod apulos asa na nagpagpakita kanyag! Ubingag pay lang iti pimanaw. Kat ito tadakkalakon. Pulos ani nagpakita. Isu akagurgurak. Ni papam, kailiw mo ka di? Saan? Ngamin, makitkitak ni Papa. Ngam ni Mama, pulos sa jak makitkita. Ala, Huston, di ka nagsangit pa eh. Saan na bali? Kadamot ni Ofelia. Saan ka di? Jak matmadenana ka na yun. No makitak man, pagbiit laang.
Asimat ni Fatima. Ala, sana bali. Tinapatag, makitkitam ni Ofelia. Kastamatan ni Roldan. Naragsak ka no makitkitam ida. Saan ka di? Tinapatag at dadalata. Kan kastamatan nga dani papam. Nga isumat ti mangipapay iti amin akasapulam. Isu asaan kan ngagsangit akasta. Guston, Fatima. Anya dagiti ginatgatang ni Fatima para kanya? Adda ka akalugong a para lamin. Adda ka a sweater kan kagay. Terno pay. Magustuak ti kolor na. Nalabaga. Idolin ko dagito eh. Mama Rosana? Oh, anya dagita? Wow! Nagpintas matan? Juan, en regalo ti may sa ang gayam ko. No kayat mo ti kastoy, igatangan ka. Nang ronak at panaglalamin tumatan. O sige, kayat ko Ada ka di masapol mo, taimay ka dito'y salad ko. O may kaayaban, tamangal daw tayon, mama. O sige, sumaruno akon. Ni papam? Rimor ite agsapa. Nalabit anapan ijay department store. Kasta ka di. O sige, sumaruno kayon ton, mama. Sige iha, agpalasak laan. Nagawid ak idinyawag ni Layla si Mang Petkan. Apay nagawid ka. Amuak no anya tinapasamakan ka. Tapay adi ka nagawid idirabi eh. Naturog ak iji mansion. Anya? Di kagdanag. Taawan ti dakas a napasamak kanyak. Rosana, madandanagan ka. Awan ti pagdanagam. Amok ti araramidag. Ngam, Di kagdanag kunakmet, Tony. Taamok ti araramidag. O anya, rumortan, nakasagana kan? Wendoray! May mayat na masapa to. Tapno maka-enroll ka, Dagos. Wan! Rumwartan! Tanakapalasak matan. Awan mo't parikot iti pag-enroll mo. Taadda pa'y latay igam ko akwarta dito. Ado pa'y ti kwartak ije bangko. Bay ampay ti imbang kum. Saan mo agarawon day jay? Sige. Ala, umunakan iti kotse. Tainak ilukat tigi. no kasta, agbiyahe ka itang agpadatulan. Juan Tony. Nas ka na sarong karak dagiti mulak anatang ijay. Sayang mat. Kuyugan kan. Saanan? Mataktak ka laang. Kanaginroll ita ni Layla. Saan ka di? Saan mo ka di ako yugan? Nilay lalatan di makaammo nga ginrol. Di na kaya't ako yugak. Iso ako yugan kan nga agbiyahe. Saanan, Tony? Ada negosyo, kaday tati asikaswam. Rosana. Di kagdanag. Agsubli ak matlaang adagos. Sige. Kadagan anad ka nga rod iti panagbiyahe. Papa, kasano itan? Awan pa'y ni Roldan. Umuna akon nga agenroll. Wan nga rod iha. Kaano nga tangamin nga agawid, aya? Sana bale. Agawid to matlaeng. Aginrol kalatan. O sige, Papa. Rumuarak nga rodan. Agiddan ta na rumar dito'y balay. Mapanak ita ije department store. May pasungal-ngal kamanan iti laban sila. Isu apalagi pan kamanan. Jak kayat amaabak ka. Laglagi pam adakkel agatad timpa abak mo iti naudi a laban mo. Isu nga ita. Jak kayat nga ipaabak mo ti laban. Patayem ti kalaban mo no kasapulan. Anya? Nangag mo ti imbaga. Patayem ti kalaban mo no kasapulan.
di nakipadakan ka a kriminal. Patayam ti kalaban mo. No kasapulan, Siglat. Wen, di kagdanag, amigo. Tinapateg, mangabak tayo. Abagan tayo ti kwarta ni Solomon. Wen, kunagmanen. Sigurado da ita. Sige, amigo. Agkita tanto inton bigat ni pasdak ni Solomon. Wen. Sige. Bye, amigo. Makipustaak manen. Kat ti tao ni Solomon ti pustaak. Tapno sigurado ang mga baka. Sige. Mangan ka, Michael. Ibusam day tayong sagana ni Boss Ansot. Masapul ang napigsa ka inton bigat. Makilaban ka manan, Michael. Sige. Agpapigsa ka. Tapno mangabak ka inton bigat. Senyor Solomon, nalawag mo't siguron titulagan. Saan ka di? Dua kayo agpinusta iti daytoy nga amigo. Ado ti kwartana dayta. Awanan ti adupay asaw. Ipakita yun ti kwartayo. Wen, di kagdanag. Saan na peke ti kwartame? Dua kayo kini amigo kag pinusta. Ket, dua kami mat kini Mr. Teng ngag pinusta. Ket di kagdanag, Senyor Solomon. Gaputan no asino kada kami kini Mr. Teng ti mangabak. Itad me ti porsyentom. Mukas da nga rod ti saritan. Awan nga rod ti parikom. Agday ta. Umanigmadten ti kalaban ko. Nasakit ti kikita na. Oops! 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 Nakaposisyon manen. Amo kong ti istiyo na. Urayan adumanop. Sapon to pasabtan iti patalikod akong tara. Natumban. Asit ga adamos. Saan ka na makalaban? Saan ka di? Di mon gamdan pa'y tinumabal. Gayam. Gayam. Adda ka itirwara. Adda pa'y gundaway mo nga baliw. Saan ka apaadipan kadag iti rupat kwarta? Saan ka aparamat kadag iti kwartalaan ti amuna? Panunutan day tabagim. Mga barwanan ka, gayam. Ulitan. Saan kan alumaban pa'y? Tas sayang laan ti biyag mo. Biyag. Wenno patay. Ti kayarigan tayo iti daytoy nga ipapaaramid dagiti naturay at tao. Nubilyam ti biyag. Nasken nga rod ang mga barwanan ka. Ket nubilyam met ni patay. Sige. Agpaaramat kalatta iti among arupat kwarta. Ngem inton ka umaan na ka. Patayan na kamutlaan. Sige, panatabaw! Di kan tumakder tay. Tapno malpasan da ito'y alaban. No tumakder ka, may samanan akong tarti ang disukan ka. Sana ko na tumagtarpay. Wen, nabagakon. Sana na makatakder pa iti kalaban ni Siglat. Nangabak akon iti pusta. Wen, Big Boss, nangabakan. Nangabak akon iti pusta. Ganito, malpasan di laban!
abang ni Sigla. Isuotin ang abak. Awan sa bali. Nudi ni Sigla. Nangaba ka! Yahoo! Nangabak ni Michael. Nasaya at mat. Ala, intay na di kusina. Ang mga numakita na tayo dito ni Big Boss, kat makaungat. Ituloy tayo ti agluto. Agpadataan ang abak, Senyor Solomon. Agam di kagdarag, taited ko ti porsyento. Sana kaswit, tung palag ti paganurutan. Nasaya at nukastad, Don Tomas. Oh, at dahi ti dayta supot ti porsyentom iti inabak ko. Nasaya at Mala, inkamin, Senyor Solomon. Itintumanen sa baliagon daway. Nagbiit nga inabak mo di kalaban mo, Michael. Nangabak ka. Wen, Dante. Inalukoy ko jay kalaban ko. Asaanan alumaban pa'y. Tapno awanan ti masaktan. Kasta timbagam. Wen. Kat nasaya at matadimngag. Michael, nangabak manen ni Big Boss iti postaan. Manumanen apirakti na akop na. Aging nga agda makipinusta. Agakop latta iti pirak. Nagadon ti kwarta na. Ngamdilat ta agpatingga. Kasta dagiti saan ama kontento iti adda kadakwada. Dagiti gamrod iti pirak. nasaya at launay tanangabak ka iti laban mo, Siglat. Tano saan? Talaga ati biyag mo, ti katukad na. Ngata. Maaramid mo nga tadayta. Sika agamrod iti pirak. Aniya. Tanangam ti panagsasaom, Siglat. Amangan no jak makapagtepal, ket paltugan kan. Apay adi mo aramidan. Talaga anakarit ka, Siglat. Ang saan ka tutupan? Sige, uminom ta. Bukbukak tabasom. Sa anak nga agtatakkon iti arak. No awanan ti bagang. Innakon. Tidjas ki ataw, tapi manaw latan. Uwin nga rod, Big Boss. Paltugan mi ka din. Diyo garawan. Bayaan nyo lang. Kanda ito'y titandaanan nyo. Saan nyo apat patayin ni Siglat? Maawatan nyo, ho? Uwin, Big Boss. Iti ka nito apatayin nyo. Patayin kayo, mat. Nakainula kon. Ni nga tabina. Diyak mat makita dito yung campus. Saan nga tang imay? Laila? Ni Fatima. Laila? Naka-enroll kan? Juan, nalpasan. Sige, umuna ako na. Ay, mabitlaang. Di na kumaliklikan, Laila. Sorry, ha. Sorry? Itian niya. Iti kan labas. Sorry. Kapot na nagalas ti ugalik iti kan labas. Saan na maulit? Iso adidak ko man liklikan pay. Ti kayat ko. Agpapagayam tayo ko ma. Mabalin ka di, Laila? Ti ko na iti ni Roldan. Kat naragragsak no awan ti kaap-apa a tao. Iso aday tangarot ti aramidan tayo. Kayat ko ti makikapyakan ka. Oray ni Vina. Agpay sungat na ti ibagbagan. Iso ano mabalin? Agpapagayam tayo manen.
Mabalin ka di, Naila? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!